Moj ljudome nabudani mozgov, što ima, kako sta sam dobro, hvala na pitanju. Crtko vaš, kompleksaš. Hajmo dalje. U ovom videu vam predstavljam sliku koju sam nacrtao povodom smrti Džeja Ramadanovskog. Pokoj mu duši, rest in peace. Par mojih riječi o Džeju. Volio sam njegove pjesme, volio sam ih pjevušt uvijek. U sebi sam mislio da ih dobro pjevušim koji većina nas. Jer svi pravi pjevači imaju tu mogućnost da te prevare da i ti znaš pjevat. Tako dobro otpjevaju, nosite kroz pjesmu svojim glasom, a tebe, hvala Bogu, ponese da i ti. Šuti to kad sam u sebi pjevaj i kad se tuširaš, ali nemoj pred ljudima, biži. Naprimjer, posebnost jedna kod Džeja koju sam primijetio je bilo u tome što je jedan od rijetkih pjevača koji je odjednom imao neke od najveselih pjesama ikad i neke od najtužnijih pjesama ikad. Džej je imao tu mogućnost da udahne običnom tekstu dušu. To mu je bilo na maks. Nije sad da ja znam diskografiju Džeja, nego znam isto koji ti 7,5 pjesama, nekako usput. 3 sretne, 4 tužne, to ti je to. Šta to znači udahnuti običnom tekstu dušu? Uzmi na papir, napiši, evo ti, ona njegova pjesma, ako od ljubavi do mržnje ima tako malo, ja bih hteo da me mrziš najviše na svijetu. To kad napišeš na papir, onako pametna izjava, pomalo tužna, ali nema neku dušu dok je on ne otpjeva. Ali kad je on otpjeva, to je to. Ne želiš da niko drugi otpjeva, to, niti misliš da niko drugi može bolje. To je ono što ja kažem, prevarite da znaš i ti pjevati, jer odmah ima ne ponese. Ako od ljubavi do mržnje ima tako malo, ja bih hteo da me mrziš najviše na svijetu. A glup si, nemaš pojma koliko si glup, znači šuti, bolje ti. Pričaš inače i ekavicu, ali kad čuješ to da ti je progovoriti ekavicu, da ti je na ekavici priča, tako čovjek otpjevu. Najbolja verzija, čovjek iznio najbolju verziju. I šta imaš ti, traži bolju verziju? Ima čovjek, kaže, bolje otpjeva, pa šta? Pa šta? Radi se o tom da ne želim od drugog čovjeka. Sve taj polje, a nije. Ili kaže, on uživo kad pjeva neku studijska verzija, pa šta hoćeš od čovjeka? Tezgari čovjek već 2 mjeseca, ispoštuj malo. Treba ti duše u pjesmi, duše. Gdje je imao tu dušu? Imao je taj soul. Odakle dolazi taj soul? Dolazi iz nekog bola, neki životni bol, neka... Tuga u čovjeku se ne može odglumiti. Možeš bez ljudima nekim odglumiti, ali u pjesmi kad zatreba ne možeš odglumiti. Zato tamo žiri na Grandu ili negdje, kad neka mlada osoba dođe pa pjeva Nino, donesi divlje mirise. Nema šta je feeling u sebi, ne znaš šta su divlji mirisi uopšte. Ne znam ni ja, evo šta je sad. Znam, eto šta su divni mirisi. Zato što ih ja donosim, pogotovo kad se graha najedem. I to uopšte nisam sad naveo neku tužnu pjesmu, baladu, bez veze, šta mi je prvo naupalo. Tebi treba da bude drago što se ne može poistovjetiti sa tužnom pjesmom. Osjetiš da je tužno, imao si 2-3 simpatije možda koje, razumiješ, isprdio si već 2-3 puta i ti si kao tužan. Ti sa 16 godina razumiješ Džeja, što je otpjevao u 42. na primjer. Dobro, tu se radi o onom da je svačija tuga najveća i to su neki mehanizmi ljudi koji nam pomažu da preživimo na kraju kraja. I kad dalje pričamo o tome, vjerujem da ni Džej ne volio da svako ima neku njegovu, hajmo reći, životnu sudbinu. Samim tim što ti nisi rodio se ko, ne znam, Brad Pitt, šta ja znam, odmah ti je tužnija sudbina, realno. Ima tu faktora, ima tu diskriminacije, ima tu lošeg starta nekog u životu, nekih stereotipova, nekih sve loše stvari koje te ubiju pojam rano, ili siromaštvo, ili šta znaš, možda te zlostavljaju neko fizički ili na bilo koji ružan način, razumiješ? Ne znamo mi šta je u ljudima, ne znamo šta je u Džeju bilo. Ali ti osjetiš da je čovjek imao tu neku dušu, taj neki bol, da ga je liječio ga je kako je znao, veseljem, malo alkoholom, malo, ne znam, ali ne možeš ti
Ne možeš živjeti u Beogradu, pjevat po splavovima, a da nisi na alkoholu. Šta ja znam, nisam nikad ni bio na splavu, neš da se nahladim. Bio sam jedno blizu splava u Beogradu i dosta meni. To je za mene ekstremni sport. Ekstremni sport, samo to baš mlađe osobe, kad si u nekom zanosu, ti se guraš ljudima, to je glasna muzika, uši ti otpadaju, dođeš kući najveći zuji, ti bzz, tebi dobro, glava ti puca od raznoraznih vina, nekih čašćenja, drugovi, ajmo, ludilo, nešto tuga u duši, Neki ljudi ne mogu bez tog živjeti, džabati. Sad neko zbog glupih razloga, neko zbog tih nekih, kažem ti, veseljak. Čovjek je morao možda biti veseljak da bi izbalansirao tu neku tugu, taj neki bol koji je imao u sebi. Nemam pojma, stvarno ne znam ništa o čovjeku u smislu informacijski, historijski, ne znam ništa o čovjeku. Ružno i zalazi tu nečiji život, pogotovo kad neko umre. Pa aj sad da vidimo šta je sve loše uradio, šta je dobro da... Ako imaš nešto lijepo reci, ako nemaš, produži dalje. Znači šta god da kažem o Džeju ili naravno bilo kome drugom, to je moj površni dojam, ništa više. Uvijek nastojim da on bude pozitivan. Uvijek će biti mjesta za pjevače, te koji imaju tugu u glasu, neki jecaj, drhtaj, mirni. Ne može to glumit, kažem. Sad kakav je bio ko čovjek ne znam, ne mogu ni znati, niko nije savršen. Vjerovatno u tom svijetu ulice, kafana, alkohol i sva ta neka ovo svjetska iskušenja, ne možeš ostati apsolutno čist. Niko od nas ne bi ostao čist. Možemo mi misliti, ali okolnosti te pokvari ili uprljaju te govna. Sve u svemu mislim da su ljudi voli Džeja i da ga voli i dan danas i to ljudi tuguju za njim itd. Niko nije savršen, zna se i svako ima svoje mane, svoje mušice. Mislim da je očigledno da je čovjek bio veseljak i tragičar, da mu je na licu pisalo ono što jest. Sama njegova fizička pojava ga je činila posebnim. Prvo što mi ne upadne kad god sam vidio Džeja negdje na TV-u ili ne znam nisam ga nikad nigdje drugo vidio, je to da me podsjećao na Danny DeVita, američkog glumca poznatog po svom sitnijem, okruglastom fizičkom izgledu. Nije to ništa bitno, svi smo mi različiti, pravi, krivi, falšavi, dugi, kratki, debeli, mršavi, non stop se mijenjamo. To je neko moje iskreno mišljenje. Kad bi na primjer spojio Danny DeVita i Sinana Sakića, dobio bi Džeja. Tako ja to nekako. Nije da liči na Danny DeVita doslovno, nego ima to taj neki, ima te gabarite neke, ima to kad si malo sitniji u životu pa imaš neki koji ratoborni duh, nije se baš s tobom igrat, znaš. Ti kad si velik jak, ti si malo opušteniji, ali kad si malo mal, ja se okrenem ti me zbodeš čakijom, nemoj, pusti, neću te ja ništa, nemoj mene, molim te, zaobiđi me. Ko možda kao kod pasa, neće te Bernardinac sad nešto napast, ali će te Čivava uje za nogu, pričam gluposti, ajmo dalje. Sad, na primjer, konkretna stvar u vezi slike ove koju sam nacrtao, kad sam ga nacrtao sa čašom u ruci i ovim srcem u čaši, pomislio sam da će to ljudi pogrešno protumačiti. Ono tipa, eno ga misli da se ubio alkoholom, srcem otišlo od alkohola, da je vodio zdrav život, sad bi bio živ i tako dalje. Zašto sudiš čovjeka i tako dalje? Ma kažem ti, nemam pojma, to je samo neki taj naprvu površni i nije to tako, zašto je objasniti, opusti se, sve je okej. Ne ti, nego ima ljudi koji odmah jedva čekaju da nešto pogrešno kažeš. Nije to baš dobro u životu čekati da neko pogrešno nešto kaže, jer uvijek si u tom stanju, razumiješ, negativne ti antene na glavi, da bi hvatao negativne signale, znači imaš negativne antene. Kada shvatiš nesavršenost čovjeka i prihvatiš je, tek onda možeš početi pravo cijeniti ono što je neko bio i ono što je neko sad. Prije možda nego što tog nekoga više i ne bude. Ne moraš čekati da umre pa joj, bio je dobar. Nekad cijeni čovjeka dok je živ.
Pomozite mi da nabijem 200k na Instagramu, eto like, dislike, šta vam nije mrsko. Pročitam ja, polajkam pozitivne komentare, hajmo dalje. Vaše želje za poklone, crteža nekome, ako imate ili nešto šaljite. Vaše narudžbe u box na Instagramu, ako možete malo usput pomoći da dođem do 200k pratilaca, ako ne ništa nikom, ja hvala. Ako se možemo dogovoriti, dogovorit ćemo se, ako se ne možemo dogovoriti, nema ljutnje. Sljedeći crtež je Khabib Nurmagomedov, a poslije toga bi bio red da nacrtam neku žensku osobu, zato napišite top 3 žene koje želite da nacrtam. Iako smatram da slika objašnjava sama sebe, odlučio sam da sliku kroz jednu kratku pjesmu posvećenu Džeju dodatno obogatim. Ne objasnim, nego obogatim. Malo mi je ofirno, ali šta da ti kažem. Pjesma zvuči ovako. Srce moje, izvini što sam te uspavao čašom, znam da je to od mene ružno. Molim te me razumi, jer kada si bilo budno, previše si bilo tužno. Ima i nastavak pjesmi, nisam njega stavio na sliku, ali evo da vam pročitam malo. Mislim, nemoj me sud što sam glup, eto, provaljujem se šta ću, znači, slušaj. Izvini što sam te uspavao čašom, znam da je to od mene ružno, molim te me razumi, jer kada si bilo budno, previše si bilo tužno. Što si me čekalo da zajedno sanjamo, izvini srce malo moje, evo došao sam sada zauvijek, konačno da spavamo oboje. I tu je tačka. I to je to, ljudovi. Što se kaže, sad te ima, sad te nema. Eto, Džeja više nema, neće ni nas jednog dana bit. Pazimo se, eto, dotad pomažemo se. Čuvajte se, ovo vrijeme je baš ružno naišlo već duži period, ali proći će. Ima uvijek svjetlo na kraju tunela. Ti kad vidiš svjetlo na kraju tunela, tebi nije problem ići kroz tunel. Jer znaš, eno svjetla, ajmo, joj, još vidiš, ne zapinješ dole za prugu. Ali kad ne vidiš kraj tunela, može biti 20 metara iza ćoška ako je velika krivina, ne vidi se svjetlo. Zato nikad ne znaš je li velika krivina, ali nije sam roka, sam idiba. Ima svjetlo na kraju tunela. Pozipoš, što znači pozdrav i poštovanje.